Достор, жаңы дор деген мурунку биз тартып кеткендегидей. Ошол жакка келе атабыз. Каралачы, бул чымындардын бүт барын тең. Каралачы, достор. Жалал Абад шаарындагы жаңы дор деген ушундай акыбалда экен. Бул жагында сразу эле мусор, биягы деле мусор, биягы деле мусор. Не дейсиң? Болчу эле муну карап койгон. Болбой калыптыр, достор. Бияка. Жок, бияка келбей. Администратор чакырып коелучу мага. Бияка. Үстүн жаппайсыңарбы, я? Тигилери, тыйна. Бут кийимден берип турат. Тетигимде, тетиги. Азеликтеби? Божок, эмнени айтам, баары эле көрүнүп эле турбайбы бияка? Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Достор, жаңы дор деген мурунку биз тартып кеткендегидей. Биякта да бир карап коелук деп. Каяна кирет экен? Какта экен эшик? Assalomu alaykum. Qanaqasiz aka? Ne saqir beruvchi Umar Dadanov. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Ne saqir beruvchi Umar Dadanov. Кухня, ким отвечает этот? Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Bu yoqda jinoq qo'ysanglar ya. Assalomu alaykum. Bu yoqqa xalаттын кереги жок, муну тартып алачы бул жерде. Каралачы, бул чымындардын бүт барын тең. Ошо очокто алысыраак эле койбойбу, сразу эле бияктан кетип өтөт да. Администратор чакырып коесуңарбы? Муну тартсаңыз. Каралачы, достор. Мунун ишин мына силерге саңа педемстанция жумуш. Üstün karap kolla. Сразу эле. Бул чымдарды караңыз. Бияктан аты жаңы дор, Жалал Абад шаарындагы жаңы дор деген эме экен, кафе. А бул майды качан алмаштырдыңыз эле акыркы жолу? Бул уже болбой калыптыр байке. Болмай. Болбой калыптыр кеп өтөсү. Мусорду каралачы, мусор биякта турбаш керек да, мындайчы. Ан чымындар кирет да. Не сахар берүүчү Умар Даданов. Ой, сен расайызда отсаң мага керексиң. Телефон номериңди бер, мен сенен сүйлөшөм. Телефон номерим бүт жакта? Мен иштебейм, мен калтырага эле келгем жерге. А биякта ким? Текшере турган жерде өткөн. Мен эшиктим. Бул жактан азыр. Ким жооп берет бул кухня? Азыр. Шеф-повар ким биякта? О жерлерди тартып алачы. Байке. Каралачы детин. Ушундай акыбалда экен. Бул жагында сразу эле мусор, биягы деле мусор, биягы деле мусор. Не дейсиң? Болчу эле муну карап койгон. Анан үстүндө эле мындай эмне суппу, анан биякта картошка фри бүт бар тең кетет экен. Ушунчалык кайдыгер карабай эле коюшпайбы? Олардын үстүн жаппайсыңарбы, я? Олардын үстүн жаппайсыңарбы? Чымындар жүрбөйбү биякта? Эмнеси бар? Бул адалбы? Я. Кантип адал болот ушундай жерден? Бир жерден. Тетик жерде карап койгочу мындай. Болбой калыптыр, достор, бияк. Мон ылдый жагын тартсаңыз, мына бул жерлерди карап койгула. Мага администраторду чакырып койгочу, администратор. Жок, биякка келбейби? Администратор чакырып койгочу мага, биякка. Я. Бияктарды карап коңуздар, достор. Айтар сөзүм, тигил жактан элдер келгенден кийин ушул жер көрүнөт да. Негизичи, анан бул жагын тартып коңуз. Ушундай жалтыраган кафель кылган,
Потологуна чейин сонун кылган. Андан кийин эле ушул эл көрүнгөн жерден кийинки жери мына ушундай. Өзүңүздөр көргөндөй эле. Бул чымындардан кантип кутулат я бияктан? Каралашпы? Да еще кухня красный зона болуш керек деп окуйм достор. Бул эмне деген тамак? Я. Мастава? Я. Свежий. Жаңы жазалды эле. Жаңы жазалганда ушинтип эскертип коюп койсуңарбы? Үстүн жаппайсыңарбы, я? Жапкыла үстүн азыр. Бересиңер да, азыр мен муну төгүп салам ат азыр. Üstün cevap kolla bir nesi mi? Çımından köp neme жоқ екен. O горшочки ne? Birdeki düşün. Dostlar. Şunçалық бұл бойлы қойбайсыңар бұл. Қайды кер. Саламатсыздар. Администратор не oldu ya? Adli vereyim mi? Çakırıp kovuç ma administratör. Kızlar. Ha, oşan alın. Oyak tartsanız. Çimler da kal. Görme to. Hazır. Ne? Ha, bunu karalış mı? Çaç da diyor. Ya şunçal Тау я. Очкині жөнлі қойылайым айтпайлы. Берің аралашпын. Не бұл? Тігілері. Тігіні. Бұт киімінен бері тұрады. Ошол мойкасы екен. Жана таза тамақ шыққан жер. Таза ет шаяқ шыққан жер. Мойка. Тартып болыш. Бұл жақ тартып болға. Телефон тұрады. Соответственно. Бұл кемдеке телефон? Алып кеттіле. Бәқа қой болғы. Это мусорда тартып болыш дегенде сразу өле тұрады мусор. Негізі алыс бош керек та достар мусор деген нәрсе. Сразу өле бияқтарды. Мынаке. Мойканың акпалы. Кирпич. Ар жағында мына не дейді мұны? Стойкалы бұл жығаштар, тегіне бұл жығаштар, сместитель. Аралас ететін ақуалын. Тетігі міне, тетігі. Азеліттейбі? Ошол жақ қытарсаңар, тетігі өтесің аралас. Орталсаңар? Олар міне полды тұрады. Полды емес жерде, тетігі шектір. Ан поварлар келіп қойып кетіп? Жоқ, аяққа қойдырып қалады сілер. Үстіне қойда келді. Сіз кім болсы бәкен? Я. Администратор. Администратор, сіз бе? Мен атым Умар Даданов болып, не сақыр бері үстіне. Бұл таза ет шаяқ шығып тұрған жеріңер таза қармау үшінер бі? Өзілі айтып отпай таза ет шаяқты. Не сақыр бері үшін көрдір бі? Сіз ұшыл жаққа да жауапкершілік алып қоғыла да, айтып че ұшыл жерінің хозяиндерін айтып. Сіз администратор бұл же хозяинсіз бе? Да, администратор. Айтып қоғыла ұшылыр. Хозяин бар ма, чақырылаш? Тетігілер қаралаш бұның ұлдай жағын. Қандай тетігі кері ақпалды. Қанты ұшындай жерді өрі өтасың. Бияқта айтпайлы бол, мұна бұл кухняларды аралаш. Олардың барын алып қойын бұл. Места сол шақ емес, алыш керек әні. Алға. Алға бір жақта, бұның үстіне қой қоғай. Алға. Бияқ болбай алып тұр, бияқта жауыш керек. Ондай ақпалда елдерге тамақ жасап берген болбайды, тәтігі жерлері тартыңыз. Бәке, аралаш бұл жерден барын. Адал тамақ бересіңер ме елдерге? Ушу адал бұл? Азырқы. Жерден алып емес, бұл жерлерді ремонт қылыш керек, бұл полыңарды, ондай болбош керек, қаралаш деп өтесің бұл ондай. Бияқта қалат емес, бұл байкерлер жөнлі қалат дейіп жүреді азырчы. Елге көрінген өлечі. Тәтіге мусорларды қарағыла. Каждый 1 метр сайын сразу ле мусорлар тұр өрі өсілерді. Мұнан болын мен жаңылы жаптырттым.
Канчадан чымындар жүрөт биякта. А муну болсо сразу элдер көрөт экен. Болар да эле. Биякта мусор, тиякта мусор, тиякта да мусор. Детинде каралыш мына. Мына эле бир эле взглядны эле карап койсоңуз, ошолорду көрчү элеңиз мурун, мен жокто. Кухняга ответственный болот. Жок, ошону айткыла да силерчи. Бир нерсе кылып чечкиле да. Мен деле айтпайт болчумун, сизгечи атуучу. Жиным келип атат да, мен эмне кылайын эми? О жер жабыш керек биякта. Мондай акыбалга. Силер элди урутуп атпайсыңарбы? Бул эмне агып атат буякта? Жыңын салып чыгып бияктан. Ошол агып туруп, мына достор, бул жер менен монту агат экен да, изи да калып калыптыр. Мына монту агып келип туруп, анан бияка агып чыгат экен, көрөсөңүз. Мына бул жака агып чыгат экен, агып түшүп туруп, мына бул кирлерин тарткалчы бул жерде. Каралачы достор. Ушинтип бул жерге агып түшүп, анан ушу менен кетет экен биякта өзү. Анан бул жака чейин агып келет экен. Анан дальше как кетет? Жок, бул жака укол болуш керек. Наоборот, ары көздөй кетет. Бияка кеткенде эле сезилет го. Бери көздөй алып келет, көрдүңүзбү? Ары кеткен жок. Ары кетсе кайка барат болот экен. Интересно. Бул жакка кире турбай, келип туруп анан буяка кирип кетет экен да, каралачы, чымындын көбү. Чымындар үйүлүп калган. Бияктан уже жиркене баштадым мен, достор. Кетиш керек болуп атат. Бия эмне? Саламатсыздар. Туалет болмаган тартып болчу. Бул жакта эле болбойт. Биякта эле. Общий эле болбойт. Оң карагыла. Ушул жерден жана жеп аткан элдерди жалко болуп кетти да бул жерденчи. Бул жер эмнени айтам эми, баары эле көрүнүп эле турбайбы биякта. Булар да. А бул газ колдоносузарбы? Ушунтип эшикте турабы? Эшикте турабы? Жакшы. О жерден эле тартып болчу, мына эшик ачык, терезе ачык. Ушундай экен да акыбал. Мынакей туугандар, Жалал Абад шаарындабыз. Өткөндө мен Жаңдоор дегенде тарткам. Бул башка Жаңдоор экен, ошол Жалал Абад шаарындагы Жаңдоор экен, халал деген да жазуусу бар экен тигил жакта. Жалал Абад шаарынын санап-билим станциясына кайрылуу. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн бүт баарынын атынан кайрылуу. Биякты жапкыла бул кафени. Ушундай акыбалда бербегиле элге тамак ашты. Ушул жердин мэрине бүт баарына тең кайрыларым. Карап койгула ушул жакты.